Warren Beatbox TV. So what's up guys? Naay nag-request na to na mukhaon ko no tag Sili na mag-beatbox. So yun kay na daraw napo ni kabuok. Ito ipo na para sure. Sa ha lu pat lima inom to walo siyam na po. Tara guys. So ayan, magjohan juga ini. Pero sa di pa ta magsugod, mag shoutout sa ta kay daghang kay may request na magpa shoutout. So shoutout ko ni John Lloyd Abini, ni Angie Orias, Christine Joy Luayon, o ni Jason Makaday, o ni Aijin Tori Duha, Mark Lu Abad, Marilyn Ripunti, Gian J. Bardilas, Jan Bandalan. Mga ni, nung kan si Jan Bandalan, mga ni nagtulon ako pag beatbox. O si Jan Raydel T. Sempri. So, sugdan na nato. So, sa di pa ta magsugod, baka natin i-beat basic ra. Yo! Sige, sugdan na nato. Hindi ko. So oh, putaka na itong freestyle. Hang na kayo. Oh. Ay. Oh, I sing to the night. Oh, I sing to the night. Oh, I sing to the night. Hang kayo guys. So, thank you. A few minutes later. Sugar. With our sugar beatbox. Guys. Hindi ako umiyak. Basic lang to sa akin. Warren Beatbox TV.